tangsi dear ta life kelang ara to ana phanta kartom pa cheklo kartom pini ata ba beer ta than bang phi nilimen samiti mola ro hang phi tangte pini ata ba beer ta angton penal cheponi tha Rongker sit ahem kitang tirek aputhak parong ni arong arara tumpen kachuning report Nijang Karbiang long lakhai si jor amla constituency kiparlo bhoksong adung heralong kido ingnar phangcho parong ni arong arat atumpen rongker sit ahem ki pipon along ke patang tirek aputhak un an akirapen ki patang ponji aphan kachuning report Adhike Sarkar pen akirap ton mate Karbianglong Autonomous Council pen nangki pipon theke churo parlo bonsita me bang sorong kersit ahem abang nangki kimpi abang nang patang pilim asonte me parji pusi alang litum parong ni araratum pen chuning report lo lapen abang sorong kersit ahem ki klempon atum lage bhukan Persumatory Mondor Along Secretary Arpusi Klembom Pusi Alang litum ahin pen jongpon lapen joy singrong PS along President po alang litum bang hini si lasorong kersit ahem abang klembang pu atum lo pusi rong aradatum pen jongpon lo lapen la alang litum bang hini aphan pusitami on an akiprap pen bang sorong kersit ahem abang kipatang ponji aphan chuning dipon lapen thudak Local MAC Mate EM Prabhat Chandra Taro Karbianglong Autonomous Council Pusi Tami Labang so sayalong kachilang dun chia phat parong ni arara tumpen chuning report patikrim Wotadang so pen rajibhan si report Birta Lai Lapen hamrena birta phana chopha aruna itumna chopha pani ba pona itum phan churo lo kardana pajirik lo kardam lalo ni tum nalitum media hoi pen kapachini ji alam theke la puhen lo la nilitum January 5 tarik maten litum rongker ahem prabjing pen ang patang piji phansi contractor phan same chuning ri lo la pen dak doram la long ki khibom em sar Prabhat Chandra Taro phan same litum chuning ri lo prabjing pen pini pena wang bong la rongker hem ni tum phan na patang piji phan sialang phan same ningat long pen churu lo la pen ni tum dake pena diglo pulong te ni tum rongker lo non 5 tarik nangle lote nasi ni tum maro kanangi tu yala mangala puhen lo la so hem bang ke bate dak ni tum timu ngarong la pen phangchorong ingar phangchorong rong ni cepak kot pet pen ni tum don phok kep sosia dondu armu celang damlu pulong te bang pharu hini abat ansi ke cetong tong aning kan wangta lasi nilitum jungjung ke matha pon mate nilitum rong ni pen ke matha pon alam thebang ke la sohem bang ke biong mate nilitum bang pharu hini sosia bat ke cetong yadim ke biong ma pose nilitum hin pen pachini pon lo la pen chuning ri lo tangte labang so rongker sedang litum hanang ke pipon labang so contractor amenang hin ben chinik na a contractor amen ke la puhen lo alang li Phukon Busumutari alang li si dake claiming lo akam contractor malik lo apen joy singrong pi alang li tum bahini CRC claim pun li tum chini din lo total labang so rongker aseda total budget ko an bag do jinang hin ben chinik la so budget bang ke ni tum 3 lakhs pusi abir talong dun lo apen 3 lakhs ke ni tum ge aru biong pusi ni tum hin pen stame chin sane lo matha pon lo jongpon lo lapen jong se alang itum lapen claim thek thilo ulute aru petang telo bote nilitum phan rat nilitum la ingar phangchorong lapen timung arong arar phan poisa nang hoi pen nilitum thang jungjung se nilitum chikim det pu pusi nilitum khan bachini pon iglo tangke la parong ni pen tamane elong wetong pachero brapet tong la ihom nagi kimpi ma mate la parong ni phanta la skimi sivet long putong parong ingar phangchorong lapen timung arong parong ni pen se pachero pet si la dak ihum nang kimpi lo rong ni pen elong nang kimpi jo tangke la parong ni pen elong wet pulote 3 lakh pulote 6 lakh 6 lakh po asini tum mang emat thalo 3 lakh set na 3 lakh set pusinon mang ini tum phan nang than lo 3 lakh pustame 3 lakh pen ta hem biong ma pusini tum ma ge matha pon le ni tum mane rongni pen ke rongni pen dani tum dai long vet se rongker ke ker lapen ahem ta biong ma pusinali tum stami theklong lo
kasi nili tumbang ke nali tumphan stabe nang thama jini lo ahem bang biong ma bang lo so hem prapian pen kapatang ye phan nali hen pen Karbi Anglong Autonomous Council mate dak i local MEC pen lo prap jingpen pini pena bang bong nang patang pi popose nili bang e choning ri lo jong sa lang li nang klem pi pe pulong te nili tumge CM sar phan stame choning ri dam popose nili tum hin pen matha pon lo aro ka chisik ta dolo Angel Chakma aphan Kipathi atum aphan Netnangji pusi opposition parties lapen song atum ki hangpo Kidamtang arni Dehradun along Tripura Ariso Angel Chakma aphan Kipathi ajok Difo Karbi club along opposition parties lapen song atum chingrumsi dharna kipadupon News report Birta Live Sitting here in demonstration, we have been always facing death threat and bad behavior against the Northeast Indian people. In Delhi, about 10 years ago, Arunachal Minister Loraku mari pelaise. Aru ami hunisu je in Delhi aru North India phale daily Dimasa girl was murdered. She was kidnapped from Delhi and murdered in Dehradun. Aruitya, now we again come to know that on 28th of December, Angel Chakma, MBA student who went from Tripura, his father was BSF, but he was killed because his appearance looks like in Indian Mongolian. Our appearance is not chosen by us. Our race is not chosen by us. It is God given to us. Therefore, we demanded the murderers of Angel Chakma must be punished and they must be hanged unto death. We demand that we Indian Mongolian also have got the same right like the Indo-Aryan people, those who have come from Iran. Not only they, but we Indian Mongolian people, Drabir and Adivasi, those who belong to Negro race, they also have the same right to live in India. Therefore, we demand that this racial hatred by fascist BJP and Bajrang Dal, this must be stopped. And now also we are in fear because our relatives, our children are in Delhi, in different places in Northeast, in North India. Therefore, we demand that the government must take stringent steps to stop this racial hatred against Indian Mongolian. We demand justice to every one of us. Thank you. দাবী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সেয়েহে আজি আমি সকলো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ভাষা গোষ্ঠী ধৰ্মীয় গোষ্ঠীয়ে আমি নিন্দা কৰাই নহয় সেই দোষীসকলক ফাঁচি দৰে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ যেটো হত্যাৰ বিচাৰ অনতিপলমে এইটো ন্যায়্য পাব লাগে এই লৈ পেলাই আমি অল পাৰ্টি মিটিঙত সিদ্ধান্ত ল'লো আৰু সকলো সোশ্যাল সংগঠন আজি মিলিত হৈ পেলাই আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ অকল আমাৰ ইয়াত কাৰ্বিসকল বুলি নহয় অসমীয়া বুলি নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে আৰু আজি আমাৰ লগত আছে
চাকমা ছাত্ৰ সন্থা কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ প্ৰেমচৰণ চাকমা তেওঁ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট হয় তেওঁ আজি আমালোকৰ লগত সহযোগিতা কৰিছে গতিকে তেখেতসকলেও ক'ব গতিকে আজি অকল এই ঘটনা বুলিয়ে নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়নৰত হৈ থকা অৱস্থাতেই বহুতক হত্যা কৰা হৈছে আৰু লগতে এই পৰহিদিনাখন নগাঁৱতে কাৰ্বি ছোৱালী এজনী এই সৰু বাইল 9 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক পিছফালৰ পৰা গৈ পেলাই সম্পূৰ্ণভাৱে জ্বলাই দিলে এতিয়া সেই ছোৱালীজনী আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী GMCHত চিকিৎসাধীনত হৈ আছে গতিকে আজি আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তেদি আমি আজি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে এই যিটো এঞ্জেল চাকমা যিটো হত্যা কৰা হৈছে তেওঁৰ এই ন্যায্য দাবী প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ আত্মা সদ্গতি কামনা কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ সপৰিয়ালক আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি আজি মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিলোঁ কাৰ্ডম নমস্কাৰ Tangti, pini adab abirta kelapan si kang tonton iklo, dome thakni kurwang thu.